Uz propisane mere predostrožnosti održana je treća po redu sednica Skupštine opštine Arilje u novom sazivu. Nakon usvojenog zapisnika stupilo se na donošenje rješenja o potvrđivanju mandata, a zatim na odluku o završnom računu budžeta opštine Arilje za 2019. godinu. Dnevni red je bio sveobuhvatan, ali fokusirali smo se na završne račune javnih preduzeća kako za 2019. godinu, tako i za prvi kvartal i polugodište 2020. godine. Također imali smo i šestomesečni presek budžeta opštine Arilje, gde su izvestioci bili načelnici finansijske uprave opštine Arilje. U suštini njima je predočeno trenutno stanje budžeta. Mi čak možemo i tako reći da se pohvalimo kako smo prošli s obzirom koliko je korona uticala na sve to, ali mislim da neće biti neko preveliko ili drastično odstupanje od planiranih ciljeva. Pred sam kraj, ali nikako manje važna, bila je tačka koja se tiče rješavanja problema više opština u regionu kada su otpadne vode u pitanju. Verujte, to bi rešilo naše, ajde da kažem, više decenijske probleme što se tiče otpadnih voda, kako razdvajanja fekalne od kišne kanalizacije, tako i otpadnih voda što se tiče same privrede. Jedna od tačaka je bila i međuopštinski sporazum između opštine Arilje i opštine Ivanjica po pitanju komunalnih usluga, gde je opština Arilje, hajde da kažem, pokazala jednu dobru volju da našim kolegama iz Ivanjice izađemo u susret, naravno potkrepljeni i saglasnostima javnog preduzeća RZA i javnog komunalnog preduzeća Zeleni iz Arilja, gde bismo radili na saradnji iz oblasti snabdevanja pijaćom vodom stanovnika pograničnog dela opštine Ivanjica u naselju Gradina u mesnoj zajednici Trešnjevica. Što se tiče regulative vezane za snabdevanje samom pijaćom vodom, to neće imati nikakvog uticaja na snabdevanje naših građana na teritoriji opštine Arilje. To će biti kasnijim sporazumima detaljno regulisano, tako da ne vidim nijedan razlog zašto ne bismo pokazali, hajde da kažem, dobru volju, jer nikako ne možemo živjeti sami, moramo sarađivati sa svima. Po tačkom rezervisanom za pitanja i predloge odbornika izneta su konstruktivna mišljenja od pojedinaca za što uspešnije rješavanje tekućih problema.